Zdravo svima, dobrodošli na kanal Kuhaj i peci. Danas pripremamo jedan vrlo jednostavan kolač sa jabukama. Pravo onako zimski, umutite, ispečete i uživate. Ovdje kao što vidite ima sastojaka, sve ono što imate u kući, naravno brown šećer nije neophodan, ja ga trenutno imam pa sam htjela eto tako da napravim baš onako kako sam radila ranije to tijesto. I samo ćemo jabuke malo drugačije ukomponovati u svu tu jednu cjelinu da napravimo nešto sasvim novo, ali vjerujte fantastično isprobano, tako da recept je provjeren, nemojte da brinete i sve ćete naravno sastojke imati u opisu videa, kako to uvijek kažem. Kliknete na sivu strelicu desno ispod videa i otvorit će vam se dole ispod pisani dio recepta. Pa idemo mi za poslom. Prvo ćemo umutiti tijesto, neka nam je ono spremno. Za tijesto nam trebaju jaja koja ćemo ulupati. Dodajemo jedan vanilin šećer i odmah ću dodati i ovaj smeđi šećer ili obični kako želite, kako rekoh. To ćemo sve fino dobro da umutimo. Dodamo ulje i samo kratko promiješamo. Malo cimeta, onoliko koliko volite. Ako ne volite cimet u kombinaciji sa jabukama ili uopšte ga ne volite, nemojte ga ni stavljati. Samo sebi džaba pokvariti kolač i užitak. Prašak za pecivo i brašno. I ovo ćemo prosijati. Kad prosijete brašno, biskvit bude onako ljepši, rastresitiji. I ovo ćemo sada sve fino izmiksati. Tepsiju u kojoj ćemo da pečemo biskvit ćemo malo da namažemo sa uljem. Jabuke ogulimo. Izbušimo. Malo poravnamo sa obje strane da to bude i ljepše. To je samo tanko skinite. Vidite da može fino da stoji. Idemo tako do kraja. Jabuke spremne, rernu smo uključili da se zagrijava. Idemo dalje. Ovdje imamo 3 sastojka. Treba će mi još jedna kašika za ove suhe. Ovako ćemo. Treba mi manja kaška, ovo nešto veliko da vidimo. Evo je. Prvo ćemo dole na dno nasuti malo oraha. Eto ovako kad gledate otprilike negdje, hajde kažem do pola. Kaže snimatelj, pa to je tebi ženo puno. Reko, nije to ništa puno, sad ću ti vidjeti. E vidite kad pricnete orahe dole, propadoše. Taman dobijete negdje otprilike pola. Slobodno ovako pricnite, oni su puni vazduha samljiveni, tako da ima tu mjesta. I ako hoćete dodajte još malo, da ne bi posle bilo kada se ovi ostali sastojci otope, nigdje oraha. Prelazimo na šećer. Ovako otprilike pola kaščice šećera stavite. I na kraju moj domaći džem od kajsija. Strašno ga volim jer je predobar. Nadam se da ste iskoristili moj recept, da ste napravili sebi. Ukoliko niste, kada bude sezona kajsija, nađite recept i napravite. Tako je jednostavan, 2 sastojka, a imate čitave zime domaći džem bez konzervansa. Evo ovako ćemo staviti koliko može gore do vrha. Pripremljen biskvit. Lagano presipate preko jabuka. Malo ovako samo između jabuka da napravite prostora, da ovaj biskvit siđe dole. I stavljamo na pečenje. Evo ga, kolač se peče malo duže, ali na maloj temperaturi.
40 minuta otprilike na 170 stepeni kako bi jabuke malo omekšale. Ovo je vrelo pa ne smijem dirati. Kolač treba dobro ohladiti prije nego što ga pospijemo sa mljevenim šećerom. Dakle, nemojte vruć kolač posipati šećerom, to će se za minutu sve istopiti, ništa niste dobili osim na slatkoći kolača. Eto, obavezno isprobajte, jako je ukusno i vrlo jednostavno, umuti, ispeci, to je to. Ako vam se dopada ideja, lajkajte, prijavite se na moj kanal ukoliko to niste, pa se gledamo opet. Ćao!